tīmata tama wairua tapu me ngāna hira pono ko te māngai hei tautoko mai i ngā wā katoa, ai nei ke nei ai. Te raro atu koutou katoa e te iwi Morehu, waihoki te iwi Maori, e kaha tautoko ake i enei kiriata, enei whakamahukitanga, mata tātou Maramatanga, waihoki ngā Poropiti, noroto i te ao Maori. Kua tai e hoa mā video 52. 52 whānei. Ai e hoa mā kua tai. So this video will be touching base on the opening of Te Omeka Paa, te pā tuarua o tā tātou hahi, waihoki ngā kupu whakari, tērā Poropiti a tātou, a te Kooti Arikirangi. Ai, ki ngā kōrero te tuahine nei, he maha ngā rānuri i tēnei marama, ko tēnei tētahi, I te tau, ko tai mano I warau, tori te kaumā whitu, I tūwhera tō tātou pā tuarua, Te Omeka Paa I tēnei rā. So, we're going to be talking about Te Omeka Paa and acknowledging on this day in 1937, Te Omeka Paa was opened. And very interesting too, we streamlined this kōrero into today, as Te Kooti had a role to play in the foundation and the opening of our Paa Te Omeka. So, initially, Ratana declared that he was going to set up a second base for our movement. He actually made an attempt in Wai O Turi several times, and when they tried to build a whare, the next day it would fall over, and that kind of happened for a couple of days. And so he took it as a tohu, and so he actually had to go back to ngā Poropititanga, and the prophecies were actually leading him back to Omeka Paa. And so Te Kooti, when he went to Matamata, I think in 1870, he actually gave a prophecy that there would come a time where a man would come here to the Mānia o Matamata, and here he would erect his po. And Ratana fulfilled that in the year 1937 when he set up Omeka Paa as a secondary base to this kaupapa that he was given by the Wairua Tapu. And so this is, I guess, an acknowledgement to the kōrero of Te Kooti, the Poropititanga, and how he's actually linked us, and he actually prophesied the coming of this second pā. So today we acknowledge the opening of Te Omeka Paa, and also acknowledge tō tātou Poropiti Maori Te Kooti. Ai, me ona kupu whakari e tautoko ake I te hikoi a tā tātou papa tahu pō te kiwiri mi Ratana. Nā reira, I runga I au o kōrero, I raro hoki I ngā manaakitanga a tā tātou ariki, I raro hoki I te ingoa kaha a te mata, te tama te wairua tapu me ngāna hira pono ko te māngai hei tautoko mai I ngā wākata, ai nei a ke nei ai. Ai.